Me 55 on so 60 nti emfie num nti o yemi nua panyin but adwuma nom na me di kaja papa yin hweso yie pa no nyina adwuma na wonya akwaku bofo nti de baby o ye panyin nti me ne kasa me so me ye panyin nti me ne kasa so obi enyansa kura me a de be ma no wan hweya obedi reverend Obofour achi elusu focus Adom Chedua, listen to me. Oh, ye panyin. And panyin for say, panyin dria mate. And ye bibiana, Obofour, Reverend cancer, Obofour, mewa. Ebeba bejina waka, o papa panyin basasu. On sa koda, ketua ni pia, wama ukobe bia, any kwase. Uko. And to bonse, Obofour beya, maybe you your platform no so. Wanimu na wosono de waye nyina koye ni pasem Adom Chedua hwe wonsa ko Obofour agegewo o agegewo asema me ke bedu akiri pa me so ko Obofour o agege Adom Chedua o to too much GH and Obofour muni eguso amushe midi edina na ama uzana sabe and sembi ama no meso o mayimu edikapa eno nti ena magimedwa mede emunchemu ebesomu eya kwete de so for penny awoda Anointed Palace Chapel ano meche Reverend Obofour wabegina eye akonya kese bi so obi aye ya obi apedi anade ana so de kono so se die no waye anade no onye ye nti amoye ne sade bisa for sa bremi ntimi enchira se baka kra metimi atwema kodu ene se na no kwesiata eye sofo a na nsente mo ne nya akakra tese to etwa ye Stephen Adom Chedua Wasan ebede ensembi betu dwafa eye asofo mu domunye sika wo mo yere nom no mo hwie sika gu na obi tu no oye ne ye na de tokas de jom homena no no de nyame dom ne sika no de atonkonya osade bo nyame adwuma se ne be ya nyama ye nyame adwuma no ebekoso na saasem wo beka ye no enam so ma se Reverend Obofour hu ni se da bi we die woni menya penkra na se saasem we wo kan wa so de ma na se wa wo pese unsa ne mi enye bi ma no be yi ho ano se atemwo no ne maame ne yere ene ne ma eye nkofom yensa won di om ho agrokra nti obi be kan na one ne ni asem bato kasa nkofom yensa we dia na won ne nya tese nti no wosa edane ede ema eye Stephen Adom Chedua na no kra nkoda nchen no eye na sofo nkitwe bi abiribi no mo no enam womun so ehyenchen a social media maji wa bosso atese nsem mo de ba bonte afa papa no enye nsem ketwa na nne na mechire mama wate ase bisa se wa kasa weni tuemu bia wo tibi e wasoma atese ye savior ye bofoba andi ene se ohun ehin krampo na de obeka se ntempi ebusa for enu nti na ne de ye de ni atre ye Hope Generation International of Penia oda no ye osofo Eric Amponso di focus here a obi enim no as computer man ye no be di nkomo e de ransem so no so de ekoso no de enwo obetimi aka e de afa ho bomode a ne kam ho ne ma na kwa bambra dwumede no eso ofo ma kwa bu ya ade na no so chese ya ade na jeso ba shi ma ho fe na maje wa braw se ma bi mi pono kwa atowa ma me da sinyam sha na osofo haboko nyame Adom ba yeso won se bibia kama ka ha ye neat e be se me no obi ani ntokwa nti pressure bia na me so no se me call lectures se se na me ba bedru ni so mbetran me chiche kakra ke post bibia August na me wi atake professorship no nti adaje ni posokora we graduation kra ba beja me da se pa se me no mo ana be ko na yenhwe yen papa Reverend Obofour amania osisi ade ase de aba no so ana wo femu no hu ne sen me da se pi me chia Reverend Obofour chia Prophet Adom Chedua me ka bezo mi no so empanyin se bi anko ka papa enye grede me wo futu bi amame mfantu Adom Chedua once mo fidie so na we ye me interview o che me mfie num sa na no na ya odin 60th or celebrate 60th birthday no me 55 on so 60 nti mfie num nti o ye me nua panyin but adwuma nom na me di kaja papa yin hweso yie pa no nyina adwuma
na wonya kwaku Obofour nti the baby oye panyini nti mene ne kasa me so me panyini nti mene ne kasa so obi enyansa kura me a de be ma no wan hweya obedi Reverend Obofour achi elusu focus Adom Chedua listen to me oye panyini empanyinfo se panyin dua mate enye bibia na kwaku Obofour Reverend kan say Obofour mewa ebeba begina waka wo papa panyin ba so o sa first no so go gina platform so a wo gina ha me pa mo cho mo me mfa Bible na obi afa wo de nwuso na gukom wo gina wo se nyame sofo efe me hwe TV so da bia social media me di wachi efe keke wo se wo no nso na me kohia Yesu eye wo ncheche nyina a kire se saa papa dia ene obi odi wachi bia so kwa kohia Yesu nanso bia nansan ntam a kwaku Obofour ba abontene betuo challenge didi watem no oba nansan so ko gina platform so a mujiji sika mo de yedai me na me kran konya ba dasa ba omi ye ba no mo onya mo mpa yo munya sika pompa mayire no first na nka bia nsem si wonka on sa akoda ketua na epiepia wo ma wo ko ba bia eni kwa se uko anto bon se on we Obofour be ya ma bedu be unya platform no so wani mu na wo so no de wa ye nyina koye ni pasem Adom Chedua hwe wonsa kwaku Obofour ogegewo ogegewo asema me ke bedu akiri pa me so kwaku Obofour ogege Adom Chedua o to kwaku Obofour ogege Adom Chedua nti Adom Chedua fa o Bible preaching ton spiritual items do abato ba ye adwuma ma no wantena wona ase de enye no eno anu because Yesu kura ba ye ne obi a no timi sa ne yare tinton tan na ko gina wa wo ye papa panyimu ignore everything me kwasi ampon sameti we hey boys ya sofu bebere tim bedi matam social media na no ko bi anka so ba timi abobo me wonya me class me be ya no ayede mo nyina mo ya me ma mutuka ba ha me ba ebeleza me ba eyi Kennedy Afrepoku ba ha modi na chi ba ha mo hia me papa mo koto me ntine social media nti ebi ya wode me pe hype na pese wo tira akwaka bibi tia me nsoso because oba atan papa no ne ba mpere wa abontene sofu bebere yezi bebere o mo kasa we so me papa ete sei ha enha me eti Adom Chedua mesere ne se nyame a wafre no no ode dom na ma no wo hwe so nya na dwuma nkonya a wato ho hia eno ma wakra free ayi nampo so ba na ho hia because ade na kwaku Obofour be ye ya ne ewie nse fielu school a nani ebri ade be nti na obi ade nani asiso ade nti na kwaku Obofour amfa na asem amfa nko sofo bi a na sori wo fom na kwaku Obofour na asem ba wo Adom Chedua so kan wo se nipa na egu kwaku Obofour no mo na apie ho abegu Adom Chedua sa nti wo ka ni bre eti mesra Adom Chedua se nipa na abegu no ho no saafo na bia fa sofo bia nsem pen nti wo mo matena se na ompa Bible no asem no ntimi wo mo so akra no ma worshipum se waton konya so akoye de because oka no waka go ma akwara na chance na sabe ka fa che aboa menkana ma aborofo nkana ma wo hai opa me wi am yemfa akire wo na no Sunday madress pe ba so me fifie bedu ya nam se me kochia wo mo ba ko ma ne nsa so atade fita ba o se no sana me woro matade nam di fi isle gwana ba na gu ho ama ko fa foforo di ahye if se me ma no chance obetimi a okwaku Obofour so empere babro be se du Adom Chedua hweso ye woduma na Ghana asofo ye nyina so nche wo de wo ye keka mafunu ye keka ma adam pan ho na nya ni pass na mopa ne ni pa mopa nya ye no ebe ni di Adom Chedua wanye mopa otimi ya all night tibi nya ni pa getting to 1 million sir mopa ni party say asofo baburu be say 100 de ne aka bom
go wie say eno wo ye de nsu nipa no we enti adom che adu a mesre no pa o che mi mfie no mpe meni na temenka no but me person be lose focus o 60 wo 55 wo nyina na platform so preaching atemu no e da ho ma woni nyankopon da ho ma me ni nyankopon no nya sa boss we num na boss ya ba no bebere hu nsam dɔɔso afi me makoku bɔfo so Obofour mi di wo ho ya oba adentia me tufo wamfa wo frɛ me frɛ wo ba se wo tia futu anka nye ni se ɛyɛ wo sei amfunsuo bi a Obofour ye na awie ni se yo sa edi ne betimi aba se obi ya free obi nim camp sa ba no obi nim na ɛko ewiase nyansa mpanyimfo se kasa du gyasidu ya sekro koto yen ka sekro kosene me obi anim kasa nsem boys ho anim kasa sene me but ya men kasa kwan kam ya men kan woni obi nim nya beef se beef aye wi bio se de rigware o na se obi nim asofo ba wo ha na waje wo mo ana asofo ba ko free ho no so ko obi nim ho we ne nyansa ni sa de. It was a dusty move. As the council said, you were free, will be more by and walk around some of them. No, so I beg you be free. According to Obofour, Cassanino, Meshanabo, Washamibo, a bush baby. Uti, so she have maybe Nessa Bearman, a castle baby, be a man, so I know. When anybody, yes, so what can anybody? Ati mesi Obofour say one tenase di na one sese no hwa de me hai otimi fi baby ma so obedi sofo me fa watetew ha cause una woni mi racism na wo asofodie mu no I had my gift from Church of Pentecost nti eno na mo so na menam otimi fi baby ma so obedi sofo ha. Okay, where do I know you? Where were you trained? Ekwan so ba won che no nsam akase na no nkora ba me nsakora ba be kan nsam kirem efi Reverend Obofour ho kora ba bi be kan say Reverend Obofour ne blogger bi Reverend Obofour soma edu na adwa ne na manfo nso de wo se yesesa ho dote yemfa me no ngutuom me de ma anye ani because ba sesa maso da ho dote kogutuom a me na me wa yi enzi na man ka samfa me nhyetuom ne nyina ne bi kura na wo no Obofour no anye saa nanso nam sankrofo no won nche na ahyehye ebobi keka nsem bitietia won akyereke won na wo hweye na amaso no be hawo sa Obofour nka hunu se meba minua madamfo ene Kennedy Afropoku ntine Kennedy no me ha ofiri wa pambo ho no obesoye me ha ene kwa ma anye ne prekope me ya me akasa kwa na me frɛ no so mbeboa me. Okay, oba so the administration ne beto ha kama Kennedy ya de pa in terms of administration odu wachi ya ne tiri so ye okoneto ko ba bi ye hodo edi machi ma bibia ye kama administration me kura mu ne be ka se Kennedy ne be shi ebele foundation mo wa hanom ansa na me busa opambo wa no so kwanda fam Kennedy so ba wa ma ye bibia wa ma ye ma so ba ye ntokwasem bia wa nka obi asem o hada ebo ma chichirifo bai ebo ma sikafo ba asori mu mo ha 2014 ne Kennedy di wo Obofour ba me office ha sa me boa Obofour mna bonten meka ma me bom pa ye wo ha ma wo saba me ka na mato ma Kennedy Toyota Corolla na e blue na Kennedy di wo tina mu call rounds ne se wari ni wo chi na de be start aka ha ya no ntam ye kama nanso beti ye nkoda ne bia befiri be bia ba no nsam wan nkoda ne beka no na I to say me ni Obofour di nkomo kwa akiri. Okay, onu wan wa ka nsam a che nkoda nkoda nso so nya record omo ka with fat ye bo audio bi wo video so for usu be mpam nyina nsam ne namu ye nyina ye nsam ne namu timi fra nkoda bi mu ko di atam nti nkoda no ko di atam wie ne sika na ama obeka adenti na bele bi hu hin so de tia no na ye bohye kese me ba Kennedy wa free ho
So the facts are in my custody. Mpanyinfo Kennedy corner team on one way. Into Obofour nkan no ntum no hweso nya na sori. Na wonya Adom Kyei ama na ho nto no. Na won transensese hwe no ma bi na da bia ma ba social media na emoa obeba na obeka asema beboa. Ti some see amaka Obofour asema chechire mu yi. So attack me a. Fat no mo se magige. So ho. Emoa. Because audios, videos. Bebre. Ya po am yi pen drafts more than 30. Emu nsem ya poto. Ebu ha epia enya papa. Nsem kura me ba Kennedy afrepoku. Nsem bia wodi Obofour achi ebu a wo ma e sove ye no. So oni bu yi ntem anya kama. Na se wo strike ya. Ebi kura wa anya. Police nsem bebam, court bebam. Ni nyina no eye Kennedy na twitwaje wo. Empanyimfo se de wahwe wa ma wosia fifire no hwe ma ne de so entutu ade na savior oba me ha savior ya o oba me ha ani ba Kennedy ya kwa na ajojo nkora na no nsem bebrebe san nkora no se o mo beba abonten a ebi ankara fa Obofour wontimi tena Ghana ha sa nsem bebrebe ensem no mudo ensem no mudo me no kasai boy ba ko na busuafo firi kuma se pese ba boy ne ba ma me hwe ne hu nyina wo bere ya ye hwie nso hwie gu nso se sika bia wo kwaje ya firi ende menim se an ko sadi ne hwie nso gu nso sa eti boys no ene Obofour konante na menim adwena di ka ba wo muti wo ha na bia na bo hye na onse nipa hye ne ba no amfa ma afi na adwen bi ability nti di ntine so Obofour esa de adui asori ya ya corona afere nyame adoma ekofom enne wo di say echina wo di say ya ka so mfire awade a echew me ya ka se me mfire awade san chiche me etim ba bi ko nya nipa na bebu maten enti ya sa me hwe kwa me fa so atoto me no mayi eta bia no ba social media no afo no be defend ho hi wo ho no fat pa ekura ho hi no so wo hia na obo ba ko akire wa wo yi se me ntisi so wo bom no me audios ni videos bi akire wa on se na se ya ho hi woni wo mama kodi Obofour achi ni bi ye interview nkoda be mi no me nsa yeah sa me sofu ndi akora ni di yawo woni nim wase se wa ya ma boy no wo ba abontene kansem se na wudi prechum okwa ha koyi se enya fe wo ye panyina na wadi nka wa adwuma mu a se wakoda bi mpo na ahwe ne be ha adwena kana no tum nipa bia ne na bia wate se oba ya wokwan ya be fa so a oba se wo begimi sade ya wodi nyame ma wonyansa wodi be ka oba na no atum wo se me kama sama me mfansie there was a time me yire ma me yeso wo ha me paso what see radio so sabro sam na abo no pa e wode ma me nyansa de ka mo ma me ne down afa ni ba won say ye de na ka me ya ye woro sam samete e be ni shatawale ma me aba abontini de ne be ma shatawale ma me aba abontini e bia no ma be nsiso waka na ne ba na ka won se ne ma me aba threat ne ba no se ne ba ni nimo pom be kasa bi obo ho o de nsem be ba se ma me ni di wa chiko ba bia e be to dwa wo ye bi bia e be to dwa enti Obofour hye ne de wonam no e hotro minim de nam kwan so ba nipa bia mu wo evidences e plan ne ba onye calm onye steady no hweso ni sofo atemu no wonya mensem na wonya kasa tenten na emwa wo gina sori manim na wato ayampia de ama enye fe nti platform nyame de ma wo no wose ntimi sei na momfa magimi na ye mpanyimfo ye asese yanka enie ye reverend usu bempa bishop salif who me say all respect me cause onim so wan sha adwuma na se nyame ye hyase pepepe me si mu achepa ye mpanyimfo me reverend usu bempa bishop salif amoako sofo anyani boadum na reverend usu ansa yo ware tegusi sesimu ba ayi
so ware daughters mu baako ena adakwa yi Adom Kumase Prophet Joshua J Prophet Kum Chacha Jesus Abrante Jesus ahofa aprekuma daughter apa life eno achi ena yesenya yepanyipa ye prophet opoku nsinya kofobia prophet kosibu atemo ho sabe na mo na mo fan ye no ye chi ansa na obi no mu beba obi no so respect me pa wo ba hanom sei no man reference ba me ha o frame me phone so oni Ebenezer Nyantokwa me kire na menka we e de asem beba sabe me wo fa na ye police commander regional crime officer ewo cancer soame a district crime officer ewo soame ye fa ne kwakudua mo na masem wonde koto nanim me na me ye ya nam so fa so fo asem sa na ye nyame adom a ade asomdwe eba nti obi nim ntimi nyina ba bi nkase ntia me da on se makase ti obi nim da me je bi da makona sori pen me na tena se ye di nkomo ye full plane several accounts ye tukwai okwa ha play back ye sia na obi afa na kwai what you say? Say obi nim kasa de nanso no obi nim de no enuru Obofour de na ya too much. Na sa asofo no ye ne ya nsori ankasa enye say o kasa pi no na wo ma nipa no a epe wo gu oni mase no ma won chance amamo so aba. Fa kombi so mampanyimfo bi mfra nkoda no nka wo mo no ntum. They said because nipa wo nya smart ya obenya problem. Dey be a call so on Tembiano. Come on tum. Come on tum. Give them money. Settle them. Yes, woman kata bonibia. Enya bonibia so. The woman say, and Kodani do what she. Let your woman say can. So some of your back way the nine back count. As some of your back and nine back count. Oh, and the also known as chassis. What to make what to be any papa 5. She cannot grow nya. Mobre oni na di yokogere bomu ansa na mo ba na se nei watoto cast dem no no na mfom a wote ese o ka sa de nyansem no mampanyifu im ko peka akroko bi mfom na cast ya to na he ka ye free eda ye dam ye free ko pe bi fama no na wakana no ntumai nipa wonya smart sa ase ye ne sei sa me metu pa na mama kwa so ba bi ba bonje se computer man na mada na me se oba na ma jin ka ma chimi na sama afro akọ nchen masate wo se dana na dwobe na ese mi pia mienu a mi pia bo to papa bi discussion se wo be kan no atum na wo jeja oba no sa de obagu ani mase o ranse akọ ye nyinara okwatu donkodu enyo ba betu ya ko se wi ase nyame bo no ma nyansa ana ka emi bo a very simple masa wo ho na se nyansa ni utim de bia na Obofour so unim kasa eto unim kasa na adwen no mu no a na kasa wo kan nyansa ne se nti wonko ana se be wudi twe me yiri onim se etore bia no ye nyansa ye nipa wase ye honam ni moja nti me betranse yakodi twa ma me wife na agote na oba na jimi a se me fan se wa so dem na oba bia ba na busa wo chese de ade say hey obi paso ha wa ntampa me mo chese na akohia wo ma kopa ba bi air condition we de watene ya ma moto anom ne mek wan kasa wadwen ade ba no moto ne mek ne be mo wadwen ne nyina mi wi amahu pepe ma pampanyufo e chopa kra mbebu nkoto dwa pa cho be go de ya medi gofo be ka se efutu a wodi me wo ka kire asofo ne se wo mo fom so no mo nkata so ensie enfini peni so ase efutu pa yes bible se ka obi nyansa mu ze urade ye nipa nko ade na sa Obofour kra firi so be di ma Obofour firi so be ye bibu kata bible na da we mu nsam do so ye nipa de eye wo se me ye honam ne moja na wo frɛ me se me ye wadwuma etu wo ye de bai wo ba fom but hwe wonu se wo ba efom no no so nsene papa eye nipa o na no na me da ho pa me kam cho se me da ho ho ma chi be 230 na me yire tuko na me nkyai me da be so me koku don su se epagani adentia ta mo pa bi adie no aso oba ni ho se wo se nyame anhya me so a ka beti esi abanti wo so sa be na aba ho so won be nya bodam ni kura no be da ntia no sa no mfunsuo bi koba dentina wonye mfunsuo no tuna wo mpacho ade ba ko ha asofo a ye di nei o komo mu di achi no ye de si macho check me profile na he ye si macho me di sofo acho me di sofo acho ache bebrebe
Meti so fo achepa. What you say? Me wo anya na Adom chedu ani nua ma no mfiri akwam jakiti. Me ho na no mba mpaebo. Ya na sabe no mu nua wa kontuma da bia no mbegina mu sire mpaebo ma no se ne bibia beyi. Enso na Adom chedu abedi sofo ne wo de apagye. Enti nkwada na di akire ba no wo munya hanta no. Wo ye nipa esa wo look very sharp. Me ya smart yo. O men se ma meka nyi on se ma fon. Men ko kan se ma police be chimi o. Because me minim se me ye stubborn pa. Nti me stubbornness no me na mo. Me de mara na masua no. Me che da ko sua me na se me de betwitwaje mo. Me man ka se me ko nyina da ka mo. Me practice. Ti onyi wasam na se wo de ba me practice mo a. Me hwe ma adraft bibia ma na ma pelo ya de ma me practice. Se de be ya me mfom. Nti mo ba me nchesi ansa na me kasa no. Measurement bi da ho. Ene wo de wo nso wagimi o kasa to no akofon wo ha simpacho ye chew. Me ye nche me da. Enche yen komo no ye de ba na wi a ene sa ma me pese nka yen hwe asofo nketu a enoma ba. Uhu ni se na ene nkofo ensem keka na akọ no. Wo mo de butaye bempa ni si wo ni so mo de ri asori mi se me ko pace of date. Butaye ya me ensa. First, ensa wi ne etwedi. Ene number 1. Dia toso bim ahantan ne dwe. Dia toso bim me pentema nyam ho ne aduro. Tidodo na ho machi no omo nyina dodo amfre nyam enuro. Dabi etwedi entia. Etwedi entia. Etwe. Yo ebusa for baby edit na say ye komo ne sia lisa for final words to journey phone line say obi here counseling bia no timi enya wo na woni din komo minim so ma mo mbo comment say mi mfre urade madam ase we dia ye kan brofo mu baja na mo de ba twi mu afa etwe we mfun so bia nim nti me so te we o ka se mi mfre urade aro kwara mo to mi din bacho ya bomodene pa na o de comment say we mfre urade wa look we nyina mo mudi de chi nyina ayira wo kasa ma ayira enche wo ba be kam ho ha e ya kan sabe go me pedom na nyame ho entwo mra sa da mabosi oni tie nyame nim se mse no frɛ me wo am frɛ me no frɛ me di asem ne se me wa kra wo jaja nshin tin pa cho pi ko fa ke ko kaso a no we si wo jaja judu aso mpe controversial prophet obi abacho se aso da ni kakraka asofo bebere tonton ma so dai ni bi twa ma ya se spelele no me de man ton ma so dai tra na me tim ko me pa cho pi me ye wo hene tie den a menya me yere ba ko aka me yere ho na me na ye enyu obi aso oba ya otimi nchi me number is 0244 57 1050 0244 57 1050 o akra wo jaja so so won tie aso oba twa no aba na me ntwi aka Hope Generation Ministries of opinion that no Odi for Eric Amponsa do don as computer man and as abeni no atwe nkomo na mo amunim ni dada no ho enika onim ensem ka ntine se ho no kaka na mode ache no na ebusofo na enkomo na dia ba ne we no so ho akwanya se wo adwentwe bi fa ensem ne atwe ho nkomo a wo de be fa ye comment section ho e dia asumye na ebiems no wa share video way on all the social media platforms bomodin a follow too much gh or Instagram Twitter so too much gh_. Facebook so too much gh. Now won't subscribe I mean nim the entia de bia da oba be computer man now we are no akosa aden subscribe na bomodia follow your videos no nia YouTube channel no eso me di edina na ama ubuso nyame ya to my besan ehia bi makramo.